Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita kat manipod iti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan a novi. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan iti nagan a novi. Tubuak ti aritaw Nueva Vizcaya, nga mitiagdama kat adaak dito'y Singapore. Naawi sakmet ang nagsurat tapno inak ibinglay to'y padas ko maipapan kan ayat. Amin abanag dito'y rabaw ti daga kat makunak nga ada purpos na. Mamatiak akabaalan da tayo nga ilisi ti Diyos kadag iti banbanag apakadaksan tayo. Kat sukatan na daytoy itinapinpintas pay ngam itikid daw tayo kenkwana. Talo atawan mimetten nga agayan ayat ka ni Rafi. Katkas agnobyo kan agnobya, adu dagiti arapaap mi iti biag. Iso na laeng tadyak ammo akabayatan ti kinaadda ti relasyon mi, adamet gayam ilimlimad na kanyak. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Hello, Rafi. Sa dino ti ayan mo? Karurur ko lang iti trabaho. Umaya kong dita. Sige, orayan ka nga rudan dito eh. Sige. Agan-anad ka iti panagmanehon. Wen. O sige. Itipigan dito eh. Urayan nakita umaya kon. Okay, babe. Bye. Ne, apa yan anak ko? Bigbigat ngam suyaab ka suyaab. Apay, nagpuyat ka manen aya idirabi anak ko. San mat kit tinanang? Nasapa akto pa'y anaturong. Diyak man amo. No apay atunggal kastoy nga agsapak at makaturturog. Agsasadutak nanang. Kasla kayat ko ti agid-id ang agmalmalam. Anya, ay sus, amangan mo no aginaw ka nanak ko. Ha? Kasta nga tangag paiso, nanang? Nasaysaya at matlaeng numapan ka iti doktor. Iti kasta, maamwam no anya da ita marikriknam. Nasaysaya at ti agsigurado, anak ko. Oh, apay akasta tilangam, Rafi. Kasla aburido ka mat. Itay pa'y adi ka makaid na. Apay, ada ka di parikot mo? Ikaw. Awan, Luvi. Sigurado ka? Wen. Awan ko naklangaro din. Ibagam ano anya dayta. Edi kasta, mapagsaritaan ta. Awan nga ron ko na apay ay adagulit ka. Kasano, kasla ka na yun ka matamay kulkulan. Nakaadayo tinakay turungan ti imatang mo. Adalabasit parikot ko yung opisina. Iso nga mga nagbali na kabisi kadag iti sumarsaron nung aldaw. Kasta ka di? Wen. No anya man day ta aparikot. Sapay kumata masulbar mo matlaang nga dagos. Sabay ko mga ron. Iti kasta, saan nga isupay ang mainayon kadag iti pampanunutek? Maanta nga rudan. Kalpasan na, itulod na ko ni Jebalay. Iti kasta, makaawit kan makainanakan tumatan. Ni, cellphone mo samat ti agri-ring, Rafi. Sungbatam Ay, kwa. Mabit lang nga ron. Dasong batak tumawawag. Makadlawak sa Kanayon nga da umawag ka ni Rafi. Sakit umadayon o kasdya asong batan na. Sino nga taayat ti kasarsarita na? Taapay ang masapul nga umadayupay. Baybay ak man laangan.
Amangan no isuntuman ng tisan miya pag kinaawatan. No kasta, masikugan di anak tabakay. Wen lakay, dua bulan ka nun tiin inawan ti anak ta. Nagsaya atay no kasta bagan. Ay, adanton aw-awirin ta. Naku damon lakay. Kit, amo ka din ni Rafe, di may papaniti da ikaw. Saan pa lakay? Sorpresaan to kano jay anak ta tinobyo na. Apay, awan pa'y nga ta plano da ayang agkalaysa. Awan kanupay met nadakdakamat ni Rafi, may papaniti pa nagkalaysada. Bareng madagdag meten, numaamuan na amasikugan ti anak ta. Ay, wala. Nasaysaya at mo't laang no agkalaysanan. Sakbay adumakkel ti tiyan ni Nove, bakit? Husto kalakay. Ay na, magagaran akong amadan iti apo ko, bakit? Uray siyak met alakay. Mabalin ka di nga kita ta ita, Rafi. Ada nga bin napatag nga ibagakkan ka. Pasensya ka pa ilang, Nove. Ang diyak mabalin di makisinara kita ken ka. Ado ti pa ka kumikumak dito opisina. Adaway manin seminar minton pigan. Kasta ka di? Wen, ang digag danag. Umawag akto, apaman amalpas ko dagiti isang sangput ko papeles. Ang damat lang kayan kung ibagaking ka, Nove. Okay. Urayak nga ron ti iyawag mo, Rafi. Wen, sige ha. Di pa kung da ito eh. Adupet aramidag. Sige, bye. Kat nagsarita kayo ka din kan Rafi, may papaniti sikog mo anak ko. Saan pa'y nanang? Inton bigat kami pa'y lang agkita ka ni Rafi. Kasta ka di. Wan nanang. Ay kat nasaya at nga rod no kasta anak ko. Di mon ibay-bayag. Iti kasta, mapagsasaritaan tayo matan ti may papan iti panagkalay sayo. Wan ka di nanang. Kasla na kayo pa'y kat dun ti excited. Ay, ay katuwa na anak ko. Nakarkaron ani tatang mo. Magagaran una yun ang maadaan iti apo ko. Kaya't nakanon ti agaw-awir. Anya? Iso adimon baybayagan ti panangibagam ken ni Rafi. Iti kasta, agkalaysa kayon iti kabiitan a panawan. Uray simple lang ang akasar. Tinapatag, agkalaysa kayon ken ni Rafi, anak ko. Kasano, Rafi? Anya ti planom? Kwa, Joan. Umadanin ti aldaw ti kasarta. Angam aging ka ita? Kat di mo pa'y lang imbagakin ni Novi ti may papan kadata? Joan. Awan sa amat plano maamang ibagakan ko, na? Saan man nga iti kasta, Joan? Kayat mo kadi? Tasyakon amis mo ti mapan iti ayanda? Tasyakon ti mangibagakan ko, na? Saan? Siya kung timang imaga. Kasla di mo mat ngamin maiturad nga ibagakin ni Novi. Ibagam lang Saan ka matkat apilitan? Wanan. Ibagak nga rudan. Agsarak kami itong bigat kininovi. Agsarak kayo kunam. Angam amangan no di mon tumanan maiturad nga ibagakan kwa na inton agkita kayo. Agpudno ka man kanyak, Rafi. Ay ayatampay lang ka din ni Novi, ha? Naptayta ka man na nakunak, Johan. Mabaling ka di. Saan ta na pagsaritaan day ta abanag? Masikog ka ko ng Nove. Wen, Rafi. Ang Apay kasta tila nga manakaam mo. Kasla saan ka matamaragsakan. Masikuga kun kunak. Kat no mabalin, kidawag nga agkalay sa takuman, sakbay adumakkel ti tiyan ko. Nove. Apa yan? Ada ka di parikot, Rafi? Pasensya ka. Sorry, saan ta mabaling tagkalaysa? Anya? Apay, Rafi? Ngamin, masikugmat na ni Johan.
Kat natulagin ti kalay sa amin. Isuti ko na nga ibagak itakin ka. Kasano ang napasamak ti kasta, Rafi? Kasano? Pasensya ka na. Ngam nabayagan ng agam-amu kami kini Johan. Agam-amu kami. Idi saan pa yan agam-amu. Kitunggal adad dita pag kinaawatan. Iso ti pagtartarayak. Iso ti pangibagbagaak karagiti amin na parikot ko. Iso ti ganayo nakaduak ama pa nagpalpaliwa. Kanya kilibak. Nga adda mapaspasamak kada kami. Anya? Sorry, Novi. Kinabudno na. Diya ko na mo taramidag. Nagruna ita. Tako na masigog kamatan. Ayop. Novi. Awanan kay tibain. Manang lilipot. Diyak yung gagarate amin, Novi. Sorry. Di ka ginanag. Mag-arami na kiti pamuspusan. Iti kasta. Sanay. Tirumbang aramidam itakat pumanaw. Novi. Pumanaw ka iti sangwanak. Kat di ka nagpakpakita pa'y. Kabalak apanakalan ti anak ko nga ore ag may saak. Novi. Pumanaw kan kunakmad. Panaw! Ala, husto na nanak ko. Di mo kumaunay taglatingit. Nagsakit, nanang. Nagsakit. Awan umas ingit kinasakit na. Kasla matudog ti puso kiti daytoy anam mo ag. Novi, Aging gahita. Kasla diyang pailang mamati ti kastoy anang tungpalan ti ayan ayat mi. Ti amok. Ison ti lalaki amang itungpal kanya kiti altar. Ngamsan matgayam. huston day ta pa nagsangsangit mo. Di mo rebeng asangitan ti kasya a klase ti lalaki, anak ko. Patsyak ang makasarak kanto matlaang iti lalaki ang nasaysayaan. Ngam iti day chay arafi. Patibkaram ti pakinakam mo, anak ko. Sana bali, tada kami matkin ni tatang mo. Tulungan da ka ang mga iwan, kan mang padakkel iti agbalinto nga anak mo. Baba. Ay la! Nakalukluk magtapo ko tabakay. Makaparayaw ngaw-awirin. Uwan nga ron lalay. Kaing-ingas unay ti anak ta. Iso ti karup-rupa na. Huwag nga ron bakit. Kastoy wala, di nuve, di maladaga pa. Pagkal, daras to bakal. Achu! Awli ko ni baby, nanang. Tatang, iyag yung painaang tadigusag pa'y. Ay na, saan na nakaw? Ha? Ay, di kayo ko sa wine. Da kaming gininanang mo, timang panigos, kini bebe. Gusto ni tatang mo, anak ko. Mangbiro kalatad iti sa baling arabidom tita. Bayam tada kamin timang padigos kin ni Asher. O sige, da kayo nga rod ti makaam mo, nanang, tatang. Sa dino ti ayan ni Asher, nanang? Addakin ni tatang mo, madama nga isalsala na. Agriring amin itay kat, amangan no makaturturog. May ruaman na maisalsala, nanang. Inton kuan, birukan na ti panangisalsala yo. Ang mga nudinan tumatan kaya ti may diso. Ay, kat ugali na Talaga akas ta ti ubing anak ko. Nanang, Apay ka din, Nove. agyaman na ka. Jack marik na ti bannog ko. Gaputada kayo kanitatang akatulong ang mga awir ka ni Asher. Ay na, no need to mention ako nada iti English, anak ko. Asino kumangay tagtitinulong no saan ada tayo maalang.
Aywan gayam. Planok ti agabrod, nanang. Anya, ang Novi, at damot na talgad at trabaho dito eh. Apay ang masapol nga agabrod ka pa ilang anak ko. Basit ti sweldok ditoy. No ikumpara ti sweldo iti abroad, nanang. Saan pa'y magkiti nga ita? Ang mga no inton agtawanan iti talo, 5 ti anak ko sa agabrod. Iti kasta, may paayak mat iti napintas ang masakbayan, ti kakayso na nga anak ko. Ay katadakan ka nga ruda anak ko. Sa bagay, husto ka. Ad-adda ang maikam iti nasaya at akasasad iti biyag ti anak mo no agabrod ka. Iso na laeng, tasaan mo meten ang maiwanan ti anak mo. Iso nga rod ako nak nga oray inton medyo dakkel ton sakto panawan. At least, di naktumat siguro malipatan, nanang. Wan matkit di Iso akabayatan at ikapay nag-abroad. Ipapas mon ti aldaw ti panagdenayo, anak ko. Ha? Ni Rafi mati umawawag. Kahit pasanti inaramid na kanya. At dapay lang ang turid na nga umawag. Anya pa'y lang at ibagana. Sumbatak man lang. Tadi naman ko na. Hello? Hello, Novi? Sino ka? Ni Joan daytoy, ti asawa ni Rafi. Nakipagpakasi kanyak ni Rafi nga awagan ka dito'y cellphone na. Takayat nakakano makasarita. Ha? Masakit ni Rafi. Kat adda ita dito ospital. Kid-kid dawan na ti panagkita yo. Anya? Agyamanak, Novi. Agyamanak. Gaputa pinatgamtikid daw ko. Rafi? Ininotin. Ti panagkapsat ko. Gapu iti sakit akimpat kanya. Diyak mo, nag-ingat ka anak pa dito yung piyag. Sakbaya mauyos ti angas ko. Kaya't kumanendagkid daw iti pamakawan. Kan ka. Kang runahan iti amin. Kaya't ko kumamakita ti anak na, Novi. Rafi? Amok, gaging kaita. Kat nasakit pa'y lang keng katinaramid ko. Nalapit, anay tuyod titusa. Gapu iti panang loko. Kat panang ilimod ko kan kahit may paparin ka na kami ni Joan. Nagambanyangay ka ron. Talaga siguro nga isutikasan ko. Kasapay ko ba ito mapakawan na, Novi? Nabayagan ang napakawan ka, Rafi. Inayat kan in patag ka iti kastaunay. Iso nga intad ko ti wayawayam. Nabayag mo tan anak mo po, anak. Awan ti sabali ang napatag kanyak ita. No di ti anak ko. Jakman may tadkan ko na ti kumpleto a pamilya. Ngam at least, saan kami mat nga kurkurang kan ko na? Nang runa datatang kanana. Ipapaay dati nalablabas pa ngam ti pamatag ti maysa nga inakan ama kan ni Asher. Magyaman ak, Novi. Kat ulit agmanan, ti akitsaw, iti pamakawan. Kintawag, at di mo kumamat ipaidam, ti anak ta. Di ka agdanag. Awan panggap ko amang ipaidam iti anak ta. Iyam amo ka, kas aman. Kan maysa, awanan ti sakit tinakam amarikrik para ken ka. Manipod idinagkalay sa kayo ka ni Joan. Namimpinsan kumatan alin ni ipat ti may papan ka data.
Nalabit aday to'y tigasat na. Kat intad ti Diyos tiyubing. Kas panglaglagi pakkan ka. Panagkunak. Adamat siguro na pintas a plano na para kan ka. Kan para kada kami nga agina. Ita, Miss F, agradwaran iti junior high ti anak ko. Kaasi ti apo din makalmet anasingpet kan natulnog nga ubing ni Asher, nga oray sa anda anagden na iti amana. Ni Matrafi, madama payla ang alumablaban iti sakit na iti kidney, kat pasaray apan matbisitaan ti anak mi ti amana. Napigsapay met dagiti naganak kanyak, nga isumet ti kadkadwa ti anak ko ita dita Pilipinas. Iti agdama kat adak met dito Singapore a makitagtagad para iti masakbayan ti anak ko. Diyaka mo no anya met ti agururay agasat kanyak itinagan ni ayat. Ngam ita, kayat ko paylaang ay pamaysa ti anak ko. Gapo ta iso tinang kompleto iti biyag ko. Nang runa idi pinanawan ken inyaw awanak ti lalaki anang italkak iti amin ko. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan. To'y pagayam mo, Novi. Ken ka pagayam, Novi. Nalabit asaan ada kayo kani Rafi ti para iti tunggal maysa. Nagasat ka, gaputan addaan ka iti anak anasingpet ken natulnog. Nagasat met ni Rafi, tauray no kasjay ket naamam mo nalatta ti anak naken ka. Angam anyangay nga rod, talaga siguro agasat na met ti maaddaan iti kasjay a sakit. Nasayaat met tanapakawan mo adagos ni Rafi. Ngamin, naragragsak met lang ti agbiag no awan imimpenam a sakit iti barukong mo. Agan-anad ka nga rod dita pagilyan nga ayan mo ita pagayam ko. Kat pagyamanak unay, tiing ka panangibingla iti kapadasam kan ayat. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biyag nga umaymang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biyag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Iti daytoy agundaway may samanan asurat ti intay luktan ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket inpatulod ti pagayam akayat na ti agpaylinged itinagan nga Andrea. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadagiti rinibo-ribo adumdumngeg kadagiti drama dito YouTube, ket may sa ti programam kadagiti pagaayat ko adengdenggan. Naawis akmet a nagsurat tapno inak ibinglay to'y padas ko. Padas ajak to pulos malipatan, gapu iti saem nga inak linakam. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Agkasargaya man ni Rosemary, friend. Un nga rod, friend. Mapantayon tumot iti kasta. Masaksyan tayo mo't ti panagmaymaysadan iti asawa na. Ay katwan ang asinon tungay ti kadwata amapan, friend. Nadamag mat siguro dagiti dadduma pa'y abatch tayo. Nalabit nga adun to ti mapandumaray. Agkikita tayon to ijay. Wan matkit di ken maysa. Sigurado nga iyawis dan iti kaadwan. Wen, okay, kasano? Dagasan nakto nga rodan ije balay intan Sabado. Wan
Dagasan kanto tagiddan tamapan iti ayan da Rosemary. One friend, agkita tantong arudan inton Sabado. Ni, agalas 12 matgaya man iti parbangon. Naglukon. Tsak matan napupuotan ti oras. Parbangon gaya man. Ay, naimasak matan ti nakiistorya ken nakisalsala. Ay, kasanwaak pa itan ang makaawid ngay. Sapay, naturugan da Rosemary. Manmano kami langan ang nabati dito'y salaan. Imunamat nga mina na nagawid ni Christy. Tinasayat. Mangkita ak iti motor ang mabalin ko apag patuludan. Iti kasta, makaawid akon. Narigat mat, no agbigbigatak dito'y kasaran. Andrea, sa dinungan di pa panam. Abay, nauma ka din na makisala? Ay, kwa Franklin, agawid akon. Ay sos, agawid ka iti kasto yung oras? Una, mangkita ak iti motor ang mabalin ko apag patuludan. Awanin nabantikdan. No kahit mo, sumurot ka kanya. Agawid tayo di balay. Ijay ka na maturog, tasakan tumasapang hagawid inton bigat. Ha? Oh, happy kas lanaklat ka. Di kagdadang, taon da ka sa karamidagkan ka. Kwa Franklin, Danag mo na ya. Among matamay sa kadagiti lalaki, akasisingpetan abats mo ida high school. Saan ka di? uwan matkit di Di ka ka din agkad-kad. Nala, umikan. Sumurot kan kanya. Di kagdanag. Tawan da kas nga ramidagkan ka. Narigat mo't no agawid kay tikas tinga oras. Ang mga no anyapay ti mapasamak di tadalan kan ka. Naputam ka di, asimangpat ni Franklin itay parbangon, lakay. Uwan bakit? Kasla damat kadwa na si Mangpan. Ay na talaga nga adda, lakay. Ne, asino nga? Ay, tsak ang buwa. Kasla babae mo't tinangag ko akasarsarita na. Ne. Asino nga dito babae? Ganawan mo't naramdaman ko na ubyan. Tinasaya at kasaritam to di anak ta apaman amakariing lauro. Sana mabali na basta giyawi diti babae, diti balay. No kasampola na tulagan tayon ti panagkalay sana. Aramidan tayon. Imay kami, nakayat miya tulagan tayon. Ti panagkalay sa dagitan tayo, abalayan. ha? Inyawid ti anak mi, ti anak mo. Iso na silang rodo sumbatan ti anak mi, non yaman ti napasama kadakwada. No siyakla ama isa, awan parikot iti day taabalayan. No pudno nga ada napasama kadakwada, ay katrabang nalaang agkalaysadan. Iso nga ron, nga ta kami ito dito ay abalayan. Iti kasta, mapagsasaritaan tayon, no kaano tipit siya, ti kasar dagitan nak tayo. Ang Franklin, amumat nga awan napasamak kadata saan ka di. Naturog akla ang ijabalayo. Kan may saan tamot ang nagkaida. Wen, amok day ta. Hangam saan nga ron amamati dagiti tatakil ko. Imposible ka no nga awan napasamak ka data. Nakababain ka no, no saan ka nga ikalaysa. Anyamatan, no amok lakas to iti mapasamak. Jakla ko man simursurot kan ka. Andrea, Timadi, sandak matan adinamag dananang kentatang ko. Imanugot damatlatan iti kayat dagiti dadakkel mo. awan mo't kititakas na. Balasan ka. Baruak man. Awan pa'y mo't nobyo, saan ka di? Awan mo't nobya. O di awan nga rin parikot.
pagyamanan mi unay, tinatarayo, iti panagmaymaysa dagiti anak mi, ada Franklin ken ni Andrea. Ragragsakan tayo nga ron dahito nga aldaw, para ka nagiti anak tayo, anaglantip ti puso na. Welcome kayo amin dito inano mo o pagtangan mi. Nagiti salpay anangan, agdiritso kayo lang iti panganan. Ano, timakan kakabsat? Agraragsak, kaya nagsasala tayo. Kas panangrambak iti panagkalaysa, dagiti anak tayo. Congratulations! Masikog kang kunam, Andrea. Wan Franklin, iso apa nga asim tag nakam kamot ko man. Agbalbaliw kan. Ngamin, addanton anak ta. Gusto ko man tikas ta pa naging inom mo. Nagsaya atin ngay. No adantan, anak ta bakit? Agbiro ka kumamat nga rudan iti pagtrabahwam Iti kasta, addanto ipakan mo iti agbalin nga anak ta. Anay ko, apay nga agsipat ka ngay, Franklin. Ayop ka. Di naman mandamandara na kasta si Andrea, ha? Ha? Agtrabaho ako kaya ko tagtrabaho. Saan no saan? Nawatan! Lakay, aw-awiran pa'y man ni Bibi taglaba. Nagadungaminan timurang tayo. Masaduta. Paturugan pa isa kando aglaba. Anya? Kasano paturog kat kaririing nalaang? O di oray pa makaturog manin sa kanto aglaba. Kaanon tupay nga'y, aldaw ton sayang tidarang tiinit. Imbis amamagaan adagos, dagiti ilabak, awanan Ay kat makaamu kamatan amang iremedyo. Basta masadutak nga gawawir. Rumarak. Ni, papanamanan Basta da papanak. Di mon amuan no sa dino. Sumangpetak tulat ta inton kay kayat ko. Kumusta kan, friend? Long time no siya. Ay, kas makita mo't Christy. Abak ko pa yung tinaganak itipito iti kastoy nga itsura. Anya? Sika talaga, Andrea. Saan mo't? Sika na ang timang ibagbaga iti kastay niya. Ang pwera ang friend. Anya nga min ay tinapasamak. Apay akila at ti panagkalay sayo kini Franklin. Jakman mo, friend. Naklaatak matlaang. Kas lakimat ti kinapartak dagiti pasamak. Imatendarak laang mat iti kasar. Nakisala. Nakiturog iti balay da Franklin. Idi kwan, natulag matan ti kalay sami. Di mo ibaga a pinikot na ka ni Franklin, friend. Jakam mo, friend. Jakam mo talaga. Anyangay nga rod kat adaditan. Talaga siguro nga iso tigasat ko Ti may tulag iti lalaki at jakmat ay ayatan. Bukas na. Talaga adi mo ay ayatan ni Franklin, friend. Mamati ka man kan saan, friend. Talaga nga awan ayat amariknak para kan kuana. Pudno anadaan kami iti anak. Ngam pilpilitan naklang amakikaida kan kuana. Kat no jak kayat. Tungpa kas kadadanog tilak amag. Anya? Day tatipod no, friend. Iso talaga maumuma akon. No jak la pampanunutan ti anak ko. Ang mga no pinanaawa kong day ja Franklin. Ay, Andrea. Ay, Andrea. Anya ka di Franklin. Di ka man natagari. Ang mga numalukag ni baby. Sapay nagrigat a paturugan. Saan nga malukog dito? Kita mo no. Narnaganay. Nabartek ka manan. Saan mo na? Nakaino malabas Unay kamutan, Franklin. Talaga ka ding awanan pagbalbaliwam, ha? No sirmunan naktuman lang.
Tumalangan, ha? Mana, tumal na ka nga rudan. Tamaturog akmatan. Eh, sana. Parang sa akin na kaway mo na. Sa akin maturog. Bakit? Anya? Anya ka ka din eh. Umay ka man. Anya ka kanyang Franklin. Ang parbang ka kumamat. Abay, di mo kaya, ha? At talalaki man niya. Sinot talalaki mo, ha? Imbagam! Anay ko, patamtimak, Franklin. Di mo masmasan. Masaksakitan. Pagno ka. Sino talalaki mo, ha? Imbagam na sino! Awan na lagi. Awan! Awan! Basulyo da ito'y anagbanagak, tatang. Basulyo. No, apay mat kami na basta imanugot kayo. Ngagkalay sa kami di ko ni Franklin. Anya nga ita. Kitaan niyo man tika sa sad ko iti danana. Nakakaasiak. Andrea, nakaw. Malaksid asad o tinakyasawaak. Artag kan kumabil pa'y. Di nakam mo at tulungan ka dagiti trabahok iti unag ti balay. Naglaing pa'y nga agimon. Diyak manam mo, anak ko. Ipili ba ngamin ini ti ama ni Franklin nga dan napasabak ka na kayo. Kirumbang lalang ka no, asong batan ti anak da. Iso nga impilit na ti panagkalay sa ayaw. San kami mutan na nakapagkagkay kininanang mo? Nang rona, kada kami ngaron ti baba yan. Wana, ngam di na magdak kumapay man. Kinasarita dakpaymat ko masakbay anak itulag kayo. Ay, bigdo minsakit di nagpay sa anak ko. Diyak man amo. No apay nga imanugot akmat anak ikalay sa ka ni Franklin. Pagbababawiyak unay ti panakikalay sa kan kwa na tatang. No kasta, masikog ka manan, Andrea Balasang ko. Wan nga rod na. Napasarunon adagos ni Christine. Husto matkit di iti kasta mamaminsan ti panagaw-awir mo. Wana, nga marigatan akmat nanang. Kasano, di nakmat pulos tulungan ni Franklin nga agaw-awir. Agraman dagiti trabaho dito'y balay. Awan pa'y kunana at tulungan nak. Bay ang takasaritak tumanan ni Franklin Balasang ko. Sige man nanang. Barang da kayo tidanggan na. No kasta nga daramid, ibagam laang tao may ko awiran ti apo ko. Wano umay mulat ta itulod iti balay. Sige man nga rod nanang. Agyaman naklaunay Awanan yaman na Balasang ko. Iso lang day tati amok ang maitulong ko kan ka. Lakay. Oh, apay ka di bakit? Kasla makun konsensya ak iti inaramid ta. Apa nang itulag kada Franklin kan Andrea. Makitak ngami iti kasta unay arigat di manukang ta. Ay, di ka mo nagsakot ti kasta bakit? Nabayagan na ita panawan. Duan ti anak na. Ita, ibagam kitin, ang makunkonsensya ka. Taimpilit tamatlaang ti anak takin ni Andrea. Nagaramid talaang iti pamuspusan, tapno agkalaysadan at agos, nga oray awan mo't napasama kadakwada. Ayat talaang nga agbaliw kumati anak ta, gapo iti kinasadot kan kinamamartag na. Ay, Ang awan mo't latta, awan mo ti makitak ang nagbaliwan na, nga oray itataaddan anak da, isumat latta nga iso. kinapuno na bakit mabayag mo ito na sinsidiran na kiti konsensya. Kapag lang nagtagtaga rin. At danitan, agasawa na ni. At dan anak na. Gusto lang masiguro tinaramit na. Ay, Lauro, Tulungan talatan ni Andrea ang mga awir ka nagitubing. Yan tulungan tamatlangan ito ka nagitiba sa sapol. Ije balay na. Dahil talangan ti kasayaatan nga aramidan ta ita.
Anya nga tinararamid mo iti nagmalam dito balay, ha? At lalaki man niya. Asino ito lalaki mo? Asino? Ibagam sa tagtagbatay! Awan ti lalaki, Franklin! Awan! Siguradum lang, Andrea. Siguradum lang. Aray ko! Ibatanak, Franklin! Masaksakitanag! Ibatanak! Ayop ka! Mamuwak lang na sino tilalakim. Talaga patayin kayo! Oh, awatan dati kwarta, Andrea. Ni, analog day ta kwarta tatang. Idulin mo. Iti kasta adaramatam. Imbag lang ay gatang mo karag iti masapsapol diti balayo. Agyamanak tata. Awanan yaman na balasan ko. Pasensya ka lang kumanit kas dyan ugaliyan di anak may. Talagang sangawanan pa nagbalbaliw na. Tata, Ang di kagda nagya. Ikarik, tulungan da ka mang padakkel kan mang paadal kadagiti anak yo. Sigurado ka ka din, iti day tapangedeng mo, Andrea. wan nanang. Nabayagan a pinampanunot ko ti may papaniti daytoy abanag. Katsi ka ang ngarod balasang ko. Makita kan mariknak mo ti kasta unay arigat mo itidan na ti anak mi. Iso adida ka ngarod labdan, no talaga adisidido kan nga agabrod. Agyamanak nanang. Amok at baybay ang dagiti anak ko. Iso nga ibatik pailaang idakada kayo. Awan ti parikot iti dayta, Andrea. Amo mi asaan mi amaartapan ti panang ipatag ti maysa nga ina. Ang namnamaang nga aywanan, kan ipatag mi ita itinalablabas pay, ngam iti panang ipatag mo kadakwada, balasan ko. Banag apagyamanak unay nanang. Di kay madanagan. Tano bilang mapagasata na ka makaabroad. Kanayo nagtumat ti umawag kada kayo. Addaken kadayta balasan ko. Namnamaam adimin to ipaidam kan kadagiti anak mo. Kat ulitak manan ti agkidaw iti pasensya. Gapu iti kasdi nga ug-ugalian ti anak mi. Pasensya ka lakuman. Talagan sa nga awan manak nakam day ti at tao. Awan na nyaman na nanang. Talaga siguro akas tatibiyag. Iso siguro ti mako na agasat mi nga agasawa. Iso na lang ta talaga adjakon maanusan ti kasdi nga ugali ni Franklin. Iso talaga kayat kun ti umadayo. Iti kasta, maliklikak matan ti kanayon a panangkabil na kanyak. Bareng no isuntumatan ti pagnakman na balasang ko. Sapay ko mga rod takas tangag pa iso nanang. No talaga asan pa'y lang agbaliw. Jak laamon, no anyan to ti pagbanagan ti relasyon mi nga agasawa, nanang. Jakman mo no apay akas jay ti kinapartak idi dagiti pasamak. Jakman laang nakapagkadkad apulos. Ti maysa siguro arason ko idi ket titawan ko. Dandaniak ngaminan ag 30 idi. Ket gapu siguro iti buteng ko asaan akon ang maasawaan, iso adya kon nakapagkadkad pay. Iso na laang tadakkel met gayam abiddo ti panakikallaysak ken ni Franklin, gapu iti kasjay agalad na. Ita Miss F addaak ditoy Taiwan a makitagtagkat. Jak pa'y nagawawid manipod nagabrudak. Adamatan iti junior high dagiti dua nga anak ko. Kat planok ida apagturan ditoy Taiwan iti mabiit. Kayat kon amakisina ka ni Franklin, gaputa kayat kumeten awaya-wayaan tinagbaetan mi adwa. Nang rona kat adamatan na sarakak alalaki nga iso tinakariknaak iti pudpunno a panagayat. Daytoy mantipadas ko ajak to pulos malipatan. Toy pagayam mo, Andrea.
ken ka pagayam Andrea. Panagkunak ket adda amin ken ka ti pangngeddeng. Anya ngay nga rod no talaga asan ani Franklin ti lalaki aparakin ka. Karbangam mo ti agayat ken paayat pagayam ko. Kasaritam anasayaat ni Franklin, iti kasta awan to ti agbalin aparikot iti nagbaetan nyo. Ipakaawat mo kenkwana ti amin, kasta metten kadagiti anak mo. Alakastan pagayam Andrea ket pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang tedadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay drama ita, ket manipod iti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan a Clarissa. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilinged na kumalatan iti nagan a Clarissa. Tubuak ti Ilocos Norte, nga miti agdama ket adda kami dito'y Australia. Naawi sakmet a nagsurat, tapno inak ibinglay to'y padas ko. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi adda akpay di ta Pilipinas. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Ay, anya amatan. Impig sana matan ti todo. Sapay awan payo nga naitugot ko. Tinasayat. Dito'y akong waiting shed nga gura iti taksi. Parang makalugan ak matlaang nga dagos. Mag-awig ka ka din, Clarissa? Ay, when boss? Oh my God, tay tulog ka. Ha? Lumugan kan ko na, kay tulog ka ni Jibalayo. Ay, saanan boss? Nakababain mat kada kayo. Aguray aklatan iti pagluganak. Sana balita dumati taksi. Ika ka din nagkadkad. Nabigat ti taksi. Ang runa ito takas ito nagtutudo. Ala, umay kagit din. Iti kasta, makaawid ka. Sige man laangan, boss. Nay, nagadumot din dagita insang pumula kay. Ay, ayun bakit? Kapurusan nating dagitaw. Anda pa'y maiskin maning. Di mo ko nam nga agpasulad kain ton bigat. Wala kay, mapan kumanmat sa rungkaran di anak ta. Di na mo ngaminan masangot ti agawid dito'y balay. Uy nga ron dalabit ba kumikom iti trabaho na. Wan siguro iso amapan kuman pasyaran ijay dagos na. Mga lakan tungaruden ka na gito'y natang bagay. Nayunam mo't iti maiskin manay. Ta iso ti isang put mo ijay. Wan lakay, talaga akas ti aramidag. Tadikat isupay agat gatangan na ijay syudad. Ay wala. Nangina tinatang ita ng runa ijay syudad. Iso anayunam ti alaam. Tapno adda abasto ni Clarissa ijay syudad. Apay nga sa balimatan adalan ti sursurutan ta, boss. Kunak man no itulod nak ijay dagos ko. Wan ka di. Di kagdanag. Tay tulod ka matlaag inton madamdama. Ha? Palagriknak ngamin kat napamparno ka kitang haldaw. Iso nga intaman bit ag-relax. Relax? Kunam, boss? Wan. Ne, anya di kayat mo asawan, boss. Mapantamagan iti paborito ka restaurant.
Kalpasan na, mangkita tan tumutan iti mabalinta pagpalabasan iti oras. Anya? Ang, boss, Di ka kadinagkad Clarissa. Di kag tanag, tas siyak ti makaam mo. Ilibre ka. sige, sika nga ron ti makaam mo, Boss Edwin. Diyak manlam mo. Amom ka di. Anak laglag antiriknak. Tunggal sika ti kadwa. Ha? Eh, Kasla diyak marik na ti banog ko. Tunggal makikita ka. Langro na, lumakitak tinasamit apa nagis-isam mo. Amom ka di. Asika ti mang parparagsak idaldaw ko. ay sus, mangbola ka man ako nakon, Boss Edwin. Saan ka abulbulaan, Clarissa? Pudno, ti bagbaga. Naalawanan, agyaman ak nga ron no may sa kadagiti mang palpalagan iti riknam, kan mang parparagsak iti aldaw mo ako na, Boss Edwin. Asino tinakakutya apiman nawanak ko. Ay, ikuan, nanang, Asino day jay kunak. ni Sir Edwin, nanang, ti boss ko. Kasta ka day. Wan, nanang. Kasla nagapuma di tadagos mo. Ay, kwa, wan, nanang. Nakiisbo ngamin. Iso, naggapo di taunag. Apay nga da dito'y iti kastoy nga oras. Ha? Ay, kwa. Ada ngamin indagas na papeles, nanang. Papeles nga insambut ko para iti sumaruno a project may ija opisina. Kasta gayam. Kunak Ay, wan lang. gayam, nanang. Anya nga dagita awit yo. Nagadadumat. Ayun na nako. Talagang ado. Inyagan ka itinatang. Kapuro sa amin dagitoy. Fresh from the farm. Kaalala laang itatang mo idikal man ijay taltalon. At dapay maisakan man eh. Ala, nagadun ngay, nanang. Tapno adda ka no abas tumanak ko. Nagtaktak kayo pa'y laang. Inuray yulat ta ko man anagawidak. Iti kasta, saan kayon anarigatan anang bitbit kadagita, nanang. Sapay nakadagdagsan. Ay na amumatan jay amam. Kanayon asikat ipampanunutan na. Imbaon nak nga ron nga umay mang kumustakan ka. Ni tata nga talaga. Mala, umay kayo. Tao mo nagtayo dita apartment ko. Ta ituloy tayo ti agistorya dita unag, nanang. Hi, Clarissa. Oh, Boss Edwin, da kayo matgayam. Anya ti aramidan nyo dito'y mall? Anda kinasarita ka, kliyente. Kapag gusto mo na nalpas kami, di nakita ka. Isumay nasitkan kan. Sa dinuway ti papanam. Agawid ako na, boss. Adalang dinagas ko aginatang dito eh. Kasta ka di. Agawid ang matlangin. Kaya't mo ka di, tagid tanta na rumwar. Nakaparagtilugan ko jarwar. Agkuyog ta na mapanijay. Kalpasan na, itulod kan tumaten ijadagos mo. Ay, kwa, saanan, boss? Ada nga min ita ni nanang ko ija apartment ko. Iso asaan ang mabalin nga itulod nak ita. Okay. Bawatan ka. Ang mabaling ka di arumwar tabi. Mapantala ang ag-relax. Ag-relax manan ko na, boss. Wana. Okay, sikat ti makaam mo, Boss Edwin. Agyaman na, Clarissa. Wanak lakit din no paayin na kita. Amo matadyak makapagkadkad basta sikat ti agawis, boss. Mala, mapantangarudan. Narabyan ka mo, anak ko. Ay, huwag nanang.
Rimor kami ngamin kadagiti katrabahuak. Napan kami mat nag-relax sa kabasit, Kadwayo mo laeng ka di tibusyaw. Ha? Ay, kwa nanang. Wan, iso tinangilibre kada kami. Kasta, apay, awan ka di asawa tibusyaw. Ha? Ne, apay mat ana sa ludsud yun day tananang. Awan mo't kit day. Nadamag ko laeng anak ko. Kaslamasan-san mo't nga menti irurwaryaw. Ha? Anak ko, saan mo kumaasakit ti bagak? Angam saan anasaya at nga aramid tinasawaan ti kastangar aramidam. Kastamat ti bus mo. Nanang, Imawag ni Jerome itay. Ti mo kanuma ngamin sungsungbatan ti awag na. Iso asya kaw ti inawagan na. Naibagam kanu ngamin idinaminsan nga adaak dito'y dagos mo. ay, kwa, pasensya kayo nanang. Naliwayak mo nga agpaiso ti cellphone ko. Kat, anya nga iti ko na ni Jerome nanang. Awagam kano apaman ang makaawid ka. Adda kano napatag nga ibaganakan ka, anak ko. Hello, lakay. Sorry, jak na sungbatan ti awag mo itay. Rimor kami ngamin kadagiti katrabahuak. Awan parikot iti dayta bakit? Tinapatag kita, kitag sarsarita taan. Agyaman aklakay. Ay, wag gayam. Anya jay ko na ni nanang nga ibagam kano kanyak. Good news, bakit? Anya day ta? Agawid akon. Agawid akon ko na. Kaya iti pa nagsublik dito Saan akong ngagmay-maysa. Ngamin, ikuyog kan tumatan bakit? Agpaiso, Jerome? Wen, Clarissa. Ay, nagsayatan no kas talakay. Law na Kamudyanan na. Agdin na tamot lang. Kat saan tantong ngagsinapay bakit? Ba nagapakaragsak aklaunay lakay. Isuarumbang nalangag sa ganakan bakit? Ngamin, kailiw ka una Anya? Pasensya kan, Boss Edwin. Ang panagkunak. Dahito yan ti maudi ang panagkadwata. Anya? Apay, Clarissa. At ka di mo nagustuhan na ilaramin ko. Ipakam lang. Nakasagahan agbalbaliw para ken ka. Awan. Ngam agawi dun ti asawak. Kat iti panagsubli na. Ikuyog nakmata ni Australia. Anya? Kasano akmat nga rodan? Kasano ti relasyon ta? Boss Edwin, awan ti relasyon ta. Among day ta. Anya? Sipod pa'y ididamo. Amutan nga agpadata nga adan pamilya na. Wen, yung ada na pasamak ka data. Saan lang na minsan, hindi ka namin adon adaras. Wan, nga aging galaang ijay dayjay. Ulitak, awan relasyon ta. Empleyado na, kat sikat ibos ko. Day talahan, awanan sa bali pa'y. Clarissa, Pudno nga da napasamak ka data. Ang awan lang ang kanyak dayjay. Siguro kat naliday ka. Nalidayak mo't iso aramid ta tikas jay. Ang awan kay papanan na amin dagijay, Boss Edwin. oh, jaklain pagaro pa kasta kagayam. Pasensya kan, boss. Ang ay ayatan kan ipatpatag ko unay ti asawak. Iso apangasim ta di na kun kontakan pa Aglinipatan, gaputa iso ti rumbang. Ipamaysam ti pamilyam. Takas tamat ti aramida. Anya nga matimakunam dito Australia, bakit? Dandani nga rudyak amot ibagak. Nakapimpintas gayam at talaga dito ilakay. Naku namon, bakit? Iso nga rod akayat ko adito itang ngagnain. Kayat ko adito ita abuklan tinararapap ko pamilya.
Kahit ko pa yan dito dumakal lagi tagbalintungan nakta. Uray siya mat, Jerome. Kastamat lang ti kayat ko. Kat agyaman ak iti ado arigrigat kan sakripisyo. Tapno maalanak lang dito eh. Awan na nyaman na bakit? Tinapatig kita, kat addakan dito eh. Agdenatan, kat awan tun apulos ti makapagsina kadata. Jerome, iho. Oh, mama, imbag man ta din magas kayo dito balay. Wan, kayat ko ang makita ti asawam. Sa dino nga ti ayan ni Clarissa. Aday ti silid mi mama. Madamang agdigdigos. Malmal pa siguro da dyan. Oh, agtuka kayo pa ya. Tamang isagana kitinumin nyo. Urahin nyo labitin ni Clarissa. Kung wartumot lang da dyan pa manamalpas ngagdigos. Okay. Okay, kumusta kay mati di Pilipinas? Pinasyar mo matlaang ka di, da uncle mo a friend, kan ante makunchita. Wan mama. Kastaunay nga ro daragsak da. Nang runay di intig ko timpaw ityo. Ay kat nasayat nga ron ano kasta. Pili ba kiti kinapigsada pa ilang nga gubray ti talon mama. Kasla saan da lumaklakay kan bumakbak eh. Kanayon nga min ama exercise da. Iso talaga ang napigsada pa ay. Kat, kumusta mat nga iti pa nagbiyahe yu ka ni Clarissa? Okay lang mat mama. Adayo ti biyahe Ngam sulit mo eh. Wan na. Ay wan, ada ka di timpagatang kukan ka? Siyempre mo ta mama. Very good. Kunaklakit din no nalipatam. Tsak tupulos malipatan mama. Basta da kayo tagbilin. Congratulations on your second month of pregnancy. Continue attending your prenatal appointments and follow your doctor's recommendations for prenatal care, ma'am. So, it's confirmed. I'm 2 months pregnant, ma'am. Yes, ma'am. Confirm. Is this your first time? I mean, it's your first baby. Yes, ma'am. Oh, see. Hormones are preparing your body for the growing baby, which can lead to changes in energy levels, mood and physical symptoms like morning sickness, fatigue, and food cravings. You must eat your balanced diet with plenty of fruits and vegetables and get enough rest. Thank you so much, ma'am. Yeah, no problem. Okay, see you again on your next visit. I'll go ahead. Thank you again, ma'am. Yeah, no problem. Nasurok lang ang makabulan ko dito. Ngam, ito abulan ka ng inaawag. Diyos ko, kaya't ka di asawan da ito Saan mas siguro? Ngamin, nang ibilang ko ti panagawid ni Jerome, talaga ang mapanmatido abulan. Nalapit ang nakarganak ije Pilipinas, idinagawid ti asawa. Ay na, nakaluklok magtimpas ngay mo bakit? Awan nga ron. Oh. Naglukmag. Iso medyo narigata na kanang ipas nga ikan kuha na. Huwag nga ron. Daytoyan dya kunada a made in the Philippines. Born in Australia. Ha? Among bakit? Kastaw na ragsak ko. Ngamin, ino ta na matungtong lagi terapap ko para di pamilyata. Uray siyak matlakay. I love you so much, Clarissa. I love you more, Jerome. Ni Edwin ti umawag iti messenger ko. Ay, may bayaklatan. Diyak sungsung-batan. Inidamnan. Ada chat na.
Basaag. Hello, Clarissa. Kailiw kauna yan. Pangaasim tasong batam ko madagiti awak. Kenchat ko kan ka. Kayat kaunay ama kasarita. Kayat ko ang mga ganti boses mo. Amom kadi, ajak makaturturog. Gapo iti kapapanunot ko kan ka. Bakit? Jerome, Oh. Ape, kasla nakigtot ka, nakakita ka niya. kwala kay. Saan mat nga iti kasta? Nakla-takla ang itiya sidig mo. Ala, umay ka nga rudan ta mangandan. Nakaluto ako. Naidasar ko pa yung ti pangaldawan ta. Sige lakay, umuna ka ni Diyo kusina. Sumaruno ak matla nga dagos. Iornos ko lang dagiti kagawan ni baby. Okay. Urahin ka nga rudan ni kusina, bakit, ha? Wala kay. Idilit ko ti conversation mi kan ni Boss Edwin. Saan arumbang amakita ti asawak dagito eh. Happy anniversary. Bakit? Sabong kan chocolate para kan ka. Ay wow! May pa-flowers at chocolate ang mayor. Siyempre, mata bakit? Kasta ti kinapatig mo kanya. Happy anniversary to lakay. I love you so much. Bakit? I love you too, Jerome. Agrobot ka, Clarissa. Sa dino ti papananta? Ay ka, mapanta mo tag-date, Anya? Ang Jerome, narigat ti mapan-ag-date nga daawit-awit na a baby. Ha? Date lang nga. Ibati ta akin ni mama ni baby. Anya? Sana nga po tanda na anak ta. Kat saan tamatan ang mabalintag date? Kanayunan takit di at ag-date. Iti kasta, mapasarunwan pa iti maysa ni Christian. Bakit? Anya? Miss F, dumakdakkelan ti anak ko. Ket numingmingmingak ana imbag, kasla saan damet nga agkarkarupa ken ni Jerome. Kasla ni meten Edwin ti ad-adda akaingingas ti anak ko. Naragsak kami itan nga agdenden na iti asawak, ket awanen ti maibagakpay iti kinaanos ken kinagagat ni Jerome. Jakmat unay nagpo-post iti Facebook ko, nang runa idi masikugak agingga a nagpasngayak. Nga mas daawak taapay akanayon ti panagchat ken iaawag ni Edwin ita kanyak. Ammo na nga ta ti maipapan iti anak ko? Rabbang nakadi nga ipudnok ka ni Jerome ti maipapan kada kami idi iti boss ko, wenno pagtali na edaklatan a palimed ti amin. Sapay ko mata matulungan nak. To'y pagayam mo, Clarissa. Ken ka pagayam, Clarissa. No para kanyak, si kalaeng ti makasungbat kadagita asaludsod mo. Kang runaan iti amin, si kalaeng ti makapagdesisyon para iti bagim. Bagim dayta, isu nga ammom nga rod no anya tinasayaat para ken ka, ken para kada kayo asa nga pamilya. Ti panunutem kat nagbiddot kan iti naminsan, isu adi mo kuman ulitan pay iti sabali pay abiddot. No ti kunam kat naragsak kayo itan nga agasawa, sapay kuma, ta makapanunot ka iti husto, kat makadesisyon kamet iti husto. Iti kasta, kat awan to ti pagbabawyam intundumteng ti maudi nga aldaw. No maminsan, adda dagiti palimed arumbeng nalaeng nga itanemen kanilipat. Ngam no maminsan, addamet dagiti palimed arebeng nalaeng a maibutaktak. Ngamkas na kunakon pagayam ko. Adda amin ken ka a desisyon. Agpanunot ka iti maminribo sakbay nga iwayat mo ti addang anapanunot mo.
Kat sapay kuma, tanuan nyaman ti agbalin a desisyon mo, agbalin a nasaya at titungpal na. Alakastan pagayam Clarissa, kat pagyamanak unay ti ingkapan ng ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas.